Sir, dakkel dati nga pakaidaydayawan iti Municipal Police Station Badoc. Gapuanan na ta naminduan sir nga bulan nga da kayo iti na-awardan sir iti INPPO. Yes sir, of course, thank you very much sir for this privilege nga in-interview. Tatay ko namon sir nga pakaidaydayawan ti ilitay nga Badoc. Yes po. First, I would like to thank the LGU Badoc headed by our beloved Mayor. Yes sir. Honorable Maximo Cajigal. And of course, the Vice Mayor who lead the Sangguniang Bayan. Yes sir. Honorable Vice Mayor Alween Rubio. And also the head of the Barangay Officials Affairs, of course, Honorable Virgilio Calajate, for all the support for the maintenance of peace and order of Badoc. Okay. So sir, anya dagiti nakita iti biyang ti INPPO ada kayo manen sir iti napadayawan iti karayte sir. Of course, based on the records of the higher headquarters, we are top of the unit performance rate just because of our series of anti-criminality operation, the conduct of bypass, the conduct of anti-illegal gambling, of course, the maintenance of peace and order. And other activities for the benefits of the town of Badoc for the maintenance. Of course, the peace and order of our town. Okay. Town. So, kayat nga sa one circuit, very active or aktibo iti biyang ti MPS Badoc nga mangubra amin dagiti rumbeng aramidan iti biyang ti maysa nga Municipal Police Station, sir. Word active alone is not credit for us. Being the member of the PNP, of course, we will do our duties and responsibilities. Yes po. It is our mandate to do our task to maintain the peace and order and harmony of the town of Badoc and other places na pakaidistan mo, sir. Okay. So, sir, iti haan, kuna tayo nga ti PNP Badoc kat haan nga maubra amin dagiti rubengan nga pag-ubraen. Ngem adalata dagiti different agencies nga mangtultulong kada kayo sir. So ana iti kaslang may isa ray tamad sir iti biyang ti LGU ken dagiti dadumapay nga grupo nga mang tultulong kada kayo sir. Tapno diga sakit napimpintas iti panaka-implementar dagiti nga programa ken aktibidad yo sir. Of course sir, for the benefits of Badoc, of course it is the whole of the town approach for the maintenance of peace and order. Okay po. Sabi ko nga sir, by the help of the LGU, the BFPs, especially also the DLG headed by Ma'am Bebs. Okay sir. Thank you kami magkanyan at hamad lang ti peace and order ti trabaho ti PNP and the LGU and the tri-bureaus kung nata yun sir, the DLG, it is the BFP and the other agencies. Di ti kitaan pa, ti programa ti gobyerno tayo, ti cleanliness, ti programa ti DLG, di road clearing, and of course, mo tayo ti Badoc kata ado ti tourist spot na, so yes, sir. Have to maintain also the maintenance of the tourist spot of Badoc. Home, this is the place of the great heroes, and of course, ti programa ti PNP nga sa PNP ligtas ka. Okay po. And of course I will like also to thank our the higher authorities whom headed by our very active, very supportive provincial director, Police Colonel Frederick Obar. Yes sir. And the other court staff. Sabi ko nga sir, it is my privilege to serve the town of Badoc. Okay. Sir, lastly, apela tayo, sir, ken idawat tayo, karagiti lumugar iti Badoc, Ilocos Norte, iti tultuloy nga ida panakikin na mayet, suporta, dagiti proyekto ken programa, nga yung obra iti opisina yo, sir. Itultuloy yo kuma, timang suporta, iti kapulisan, ti pinang-maintain tayo iti peace and order, itultuloy tayo kuma, ti pinangited, iti tiwala, iti PNP Badoc. Kinahal lang iti PNP Badoc, no, di entero nga organisasyon ti PNP, kapno ma-maintain tayo,
or masustain pa iti linak kantal na ti ili tayo, sir. Okay. Di iti nalatak nga dumdumngag dito JCQ, Opo. sir, nga platform yo kata we are very glad, sir. Yes, Thank po. you. King ka, sir. Kindi iti dumdumngag dito nalatak nga platform yo, sir. Thank you very much and God bless.